nacho rishinami ñakunanga mashi Patricio inlawpayka hambi wasi ukumanda hambi tayta shinaka ña kaypimi Alisha mushka kapay mashi Patricio nispa chaskipanchik Alisha mushka Buenas tardes, tukuya ñukanchik radio Iloman uyak mashikunata nimingachiwa nishpa mishamupanchik kankunapa wasikunapi nacho kunanga ña rimagrinchik kay cistitis nishka unguymanta nacho kayka maypita kay unguyka hapin ñukanchik ishpa purupi ninchik chaypimi hapin nacho kaytami ña parlashpaka tigrinchik mashi Carmelita. Sumapacha mashigukuna ari shinaka riksishpa katipashun nacho cistitis ari imashinata kay nanayka kanga warmipi haripi uishkandipi shamun kay nanayka hapinmi ashkataka warmikunapi nacho imashpata hapin kayka ashkata porque ñukanchik rikukpika anatomía nacho ñukanchik aychata rikukpika solamente 15 centímetros llatami charin ñukanchik uretra ñawpama llukshinkapa nacho chay vejiga ninchik ishpa purumanta ña kutin parte vaginal manga ña kutin solamente 15 centímetros llatami charin entonces chaymi ashka posibilidad de infección daga kunachu ñukanchik warmikunata ña kutin qharikunapika na yapata rikunchichu nachu kay infección de vías urinarias ninchik chay cistitis kay ishpa puro infección daka paykunapika ña kutin kay ñukanchik uretra ninchik chay ishpanaka ña kutin ña más o menos 20 a 25 centímetros de largo nachu chay ishpa puruwan ña conectarin chayka na yapa contaminación tianchu nacho. Ari mashigukuna shinaka ña imashinami kaypika nipan kay unguika shuk ratupichu hapinga o alimandachu imapash mirarishpa fukuringa imashinata kan kay cistitis nishkaka ishka yuyay tiyan shuka ukumandak na yakuta ufiashkamandak nachu mapakuna nachu bacteriakuna nachu ña rimashkanchik sarun programakunapi nachu bacteriakuna yaykun nachu entonces chayka ña kutin o ñukanchik defensa ñukanchik sistema inmunológico bajarikpika entonces bacteriakuna ñukanchik aychapillata charinchik nachu bacteriakunata charinchik viruskunata charinchik célulakunata charinchik entonces paykunami kay unkuytaqa kun ukumantallata imashpa ama yakuta ufiashkamanta entonces yakutami ufiana kanchik ashkata entonces chay mapakunata llukchichu pero na yakuta ufiakpika pita ña kutin mapakunata llukshinga ni pina llukchita ushan nacho chaymi importantísimo yakuta ufiana de ishkay a 15 litros diarios ufiana kanchik ñukanchik aychapika siempre rikuna kanchik ñukanchika kanchik yaku kanchik pero yakuta na ufiakpika ña problema nacho ña batería ña bajarishpa rin riñonkuna waglishpa rin yuyaykuna bajarishpa rin entonces importantísimo yakuta ufiana entonces kay infección kuna ama kuchunga entonces ficharina kanchik yakuta ufiashpa mayllarina ari mayllarina sumapacha mashigukuna shinaka ña yakutaka ishkay litrumanta 15 litrukamanpi shinatami punlla ufiana kanchik ninnachu kaytaka rikuyta ushanchik nachu mikunapi imashina yakuka kayta ushannachu chaypashmi yuparinga nachu sopa normalmente ka ñukanchika na yupanchichu chay sopakunamantaka sino libre yakuka kanakan ishkay a 15 litros sopa ña kutin ña separado ña entonces ñukanchika siempre ufiana kanchik pero na ufiashpaka ña kutin ungushun nacho ñukanchik célulakunapi ninchik chaypika ña kutin célulakunapas necesidad fisiológica shinan nacho mapakunata kacharin nacho entonces mapakunata kacharipika chay mapakuna na llukshishpaka entonces ña unguchin entonces importantísimo kay ñukanchik célulakunata mayllan yakuka entonces kay yakuka mitocondria ninchik chay célula ukumami yaykun entonces wakinpika ninchik hala yakuka na yakuta ufianichu nishpa nin wakinkunaka nacho ni basullatapi entonces chayka pita ña kutin chay mapakunataka fichan ni pi entonces chaymi ungurin entonces kayka importante ñukanchik kay cistitis ninchik chayka imashnata signos síntomas kuna hapin primero kay yapata nacho bañoman riñan nacho cada rato cada 15 minutos ispañachin chaymantaka ña kutin rawran nanan nacho wakinpika ña yapa bacteria ña yapa kashpaka ña kutin calenturata pashkun nacho kay parte pélvica ninchik kay ñukanchik pubis ninchik chaypi nanachin
Entonces, chay manda ñakotin riconchit kay cistitis nishkaka ñakotin manichi ishpapash killo llukshin. Entonces, yakushpa nacho. Entonces, es importantísimo yakuta ufiana. Ari kay ama hapichunga yakuta upiana. Kutin hapishka kagpi yakuta naya nishunja ñuka kana yakuta upita yachani ya shina kaña chay hapishkapira yakuta ninanda upikallaris chayllawan hambirin o mana hambirita ushan ña chaypika. Ashagota ayudaita ushan. Entonces, chay nacho ñukanchi vijigapi nacho ña bacteria ña yaykushka nacho mirarishka kolo ñakuna yaykushka nacho wakinpika kay infección kay cistitis nacho ña ishpa purupi chayka solamente rikurin shuk examen yaku ishpata examenta rurashpalla ña rikurin nacho wakinpika asintomático ninchik asintomático síntomakunata na sentichin. Entonces payka ña rikунlla mirarishpa nacho. Entonces chaypika ña ñukanchika examenta rikunchi nacho imo nishkata elemental microscópica nishkapi. Entonces chaypi rikunchi ña laboratorio makachashpa chay imaninchik kay microscopiopi rikunchi nacho ima tipo de bacteriata kan. Pero mayoría ka rikunchimi kay bacteria ka Escherichia coli nishkami hapin nacho kay infección de vías urinarias chay vejiga ninchi chay hispana fundagopika nacho. Ari mashigukuna shinami ña imashinata kay cistitis mana uyashkanichu mashigu shinapash kachunkunambi ña ñukanchika nishpa riksinchika yakushpa nanay hapishka nishpa chayllata chukan ushun chukan. Ari chaytami ninajunchik nacho kichwapi ninchik mal de orina ninchik nacho wakinpi nacho yuyanchi nacho ñukami mikuyta munajurkani nacho shuk empanada gota o sino nacho kullkikuta charirkani entonces na randirkani entonces chayka ñakutin imanishi mal de orina nishka riksin nacho ari entonces chaymi kay cistitis nishka kan pero chaypika rikupika kayka na kanchu chay yuyaymanta sino bacteria kuna yaykushka kashpa. Pero namunaymandachu. Pero chaypika ashagota influencian kay ñukanchik yuyay nacho. Entonces ña munajurkani chayta entonces ñakutin ña kay ishpasha cada rato ninchik chay hapinga nin entonces chayka ñakutin ña yuyaypipa ña ñukanchikllata ñakutin unkuykta churanajunchik. Ari mashigukuna shinami nin nacho wakinpika ninmi nacho shina mayjambis kumpakuna mikunashpa gutash mikunash ala maski kaykutasha malipay mas kashanakutami charijurkani yakushpa nanaymara hapipangami nin nacho. Chayka ña kutin kaypa hambiringapa ñukanchik runakunapa yachaypi riksipika nacho kanga yakushpa nanay hapishkataka mashwata yanushpa upyashpa kagpika ali tukuchinlla chayka ali tukujunga o calmante kanga o imata pasan chaypi. Chaypika rikuna kanchik primero ka ñukanchik aychapillatami kay ñukanchik sistema inmunológico nishka tiyan. Entonces glóbulos blancos kuna nishka macrófagos nishkakuna paykunami ñakutin kay ñukanchik bacteriakuna yaykupika paykuna mikushpa churan chay bacteriakunataka. Pero chaymantaka ñukanchik sistema inmunológico bajo kashpaka pita defendinga nipi. Entonces chaypi si wakinpika ña complicación kuna tishamun. Chaypika ñukanchika ña necesario complicarikpika antibiótico ta churanchik nacho antibiótico kuna tiyan. Pero na yapa kakpika ñukanchika wasikunapi charinchik tzinita nacho tzinita ufiana kanchik yaku tzinita chaymanta charinchik ñacho kay ñukanchik arándano nishka o mortiño kunata charinchik. Entonces chayka ashka vitamina C ta charin. Entonces vitamina C ka imata shinan. Entonces kay ñukanchik sistema inmunológico ñukanchik defensa kunata sinchiyachin. Entonces chayka ña sinchiyachishpaka ñakutin ña sanuyashpa rin nacho. Entonces importantísimo kay kunata kay problema kunata charishpaka ñukanchik upyapashun recetata kuni nacho kayka kaymi kan hapipashun arándanos o mortiñota medio vaso ta hapishun. Chayta licuashun medio vaso yakugopi.
Chaytaka cada totamanda show vaso ta ufiana canchi durante 15 killakama. Entonces imapa kaitaka ñukanchi sistema inmunológico ta sinchi chingapa. Y chaymandaka ñakote ña riconchi medicina tradicional manda ricopi china manda ricopika ña riconchi kay mortiño kay ima colos takan. Yana. Entonces ñukanchi vijiga ka ima takan redondo kan. Y chaymanda riconchi nacho prostata nacho redondo kan. Entonces, riñonga imataka redondo yanagukan. Entonces, chayka ñukanchika sinchia china honchik ka ñukanchi sistema reproductor o sistema urinario kuna sinchia china honchik kay antioxidante ta karashpa, kay mortiño ta karashpa. O si no, ka arándano taña ñukanchi rexinchi nacho arándano granberry nishka tiyan nacho kay arandopika arándano nishkaga shufrutago mikan mostiñuta ashagota yalixpago entonces kayka ari pero varios variedades tiyan nacho kay arándano pash wakin añakoten pukago tiyan wakin añako azulgo tiyan entonces chay variedad kuna tiyan pero azul me rikushkanchi ashka efecto terapéutico charin nacho pero ñukanchi ña rikonchi mi kay arándanos taka granberry nishka cápsula tashinashpa mi hatuña ña tiyan centro naturales kunapi pero ñukanchika recomendanchi directo kay frutagota randishpa ufiana kanchi antioxidante defensa kunata subin y chaymanta ñakote ña infección kunata harkan ama hapichu chaymanta tsinita nijurkani nacho tsinita ñakoten 10 gramos tas hapina canchi 10 gramos de hapishpa litro ya kuta tiempo chishu chaypi 15 minutos ta kacharishun y chaymanta ñakoten kilpashpa 45 minutos chiria chishun chaymanta ufiana canchi kay infección de vías urinarias alipacha kay tsini pash nijur canchi nacho sumapacha mashigukuna kutin kayta ufiangapa kashpaka ima pachapita ufiana canchi maylla shungupi mikushka hipa o imashina uypuñunapi kaytaka kay arándano nishkataka tutamanda ufiana kanchi ayunospi ari sinchiachingapa ñukanchik sistema inmunológico chikaymanta ñakoten tsinitapash antes de mikuna ufiana kanchi 15 minutos antes de mikuna tutamanda chawpi punchaychish tsini kari aña sarun punchakunapi parlana kanchi nacho kay alipacha nacho hasta alergia kunapa sistema circulatorio nishkakunapa chaykunapa pash nacho chaymanta kay ñakoten shuk hiwataka charinchik kay ajo nishkata ajota pash mikuna kanchi ishkay ajosta ufiana kanchi ishkay kirota ufiana kanchi tutamanda y chishi entonces kayka antibiótico natural mi kay ajuka nacho entonces paypash ayudan kay sistema inmunológico chay sobinata chaymanta ka ñakoten si yapata nacho ña ufiarkanchi wakinpi kari ña hambikuna químico antibiokunata ufiarkanchi nakazopika shuk hambimi ñakoten tiyan de metil sulfóxido nishka DMSO nishka entonces kayka aprobashka kay cistitis nishkapa aprobashka mi kan entonces kayka analgésico antiinflamatorio antibérico antibacteriano bacteria wanchimpayka entonces chaywanga ña nima resistencia tanakunchu nacho kay DMSO nishkaka quirokunamanta rurashka mi kan quiro cortesakunata llukchishka entonces kayka al 99.5 al 99.9% de puro mishamun payka por ejemplo kay rikushkanchik kay hambigotaka Alemania llaktamantami chay Alemania llaktapimi ashka consumitaka paykunaqa riqsinnachu alemankuna entonces ñukanchik rikushkanchik kay DMSOka ashka valishka kannachu entonces kay DMSOka al 99.9% ka shamunmi como congelado nacho kaypi tamiajon frasco gope riconchik ñako tamiajopi temperatura baja entonces payka congelarin entonces chaymi ya chanchi kayka puro kan entonces kay hambika kay cistitis desde la medicina química ka aprobashka pero kayka DMSO nishkaka kayka virus ta anchuchi bacteria kunata anchuchi chaymanta ñakoten medicina alopática kay DMSO nishkaka dimetil sulfóxido nishkaka conservante de órganos para trasplante paymi conservar ama waglichu
Entonces, ñukanchik ña rikushkanchik kaytaka upiachinchik, ñukanchik upiachinchik, por ejemplo, artritis, artrosis, gastritis, más o menos 300 unguita jambin kay DMCO nishkaka. DMCO ka ashka balishka kashka ñukanchik ña riqsinchik, pero chaytaka farmaciapica natarishunchu kay DMCO nishkataka. Sino ñukanchik centro médico hambi wasikunapi charinchik kay DMCO ta, porque kayka difícil kan nacho maskangapak nacho. Y importantísimo kay DMCO nishkaka cáncer kunatapas ama avanzacho o a veces ama hapichun bash nacho. Entonces conservante, regenerador celular kan kay DMCO nishkaka. Ñukanchik a más información da charingapaga mascashun internet Google pi mascashun DMCO o de metilsulfóxido en PDF. Chay pica 1400 artículos científicos con ametía. Chay hambi pica. ¿Nacho? Entonces chay kay cistitis crónica nacho na hambiri, entonces chay pica aña chayta conchi. Suma pachamashikuna arishina miña rixishpa kanahu parkanchi hasta wangarin imagínate kaytaka hambirina kanchi imata alikan o ima mandata kay nanaykunataka hapishpa kanchipshinaka ninanda pacha mutsurishka mikan mashigukuna yakugutaka upyashpa kana nacho kay yakuguta upyangapaka ima yanushka yakugunatapish upyanalla chukan o chiri yakuta pacha upyanakan imagínate kanga Chaypika ñuka ñasaron punchakunapi nishkani ñukanchik cuerpoka diferente kan. Wakinkunaka chirita ñakutin ufianchik, wakinkunaka ñakutin kunukta maskanchik. Entonces ñukanchik ninchik ñukanchik cuerpoka ishkay tiyan, kunuk y chirik. Entonces si cuerpo kunuk kashpaka imata maskan, chirita. Pero cuerpo chiri kashpaka kunukta. Entonces na cancho kay ñukanchik medicina alternativa ka na cancho como medicina alopática, pero ñukanchik rikushanchik alopatía pika nacho umata nanan o para o fiebre wanka pika tukuyman paracetamolta conchi nacho, pero kayka na cancho sina. Entonces cada ñukanchik rikunchi nacho si kalusta charik pika chirita kanya, pero chiri wanka pika kunukta kanya. Entonces, sina mikan kay medicina alternativa. Si chay manda kañakote tolerancia pa diferente. Wakingona kañakote ale toleran y wakingona na ale toleran. Entonces, tú cuitas ricona canchi. Chay pika ricona canchi. Fiña chocan, yaki wan chocan, koshi wan chocan, imanenche mancha wan chocan. Entonces, tú cuy chay emoción konata pa riconchi nacho. Entonces chaykuna pues ashka rikuna kanchik, pero ñukanchik show medicina alopática na chaytaka rikunchu, sino solamente cuadro clínico ta rikun y chaymanta kachan hambita. Pero chay complementan apaninchik kay infección de vías urinarias ka ashka llakiwan kawsakpi pash hapin, ashka manchaywan kawsakpi hapin. Kay infección de cistitis ninchika y ispapuro infección ganacho. Entonces chaypika medicina tradicional manda ricopika yaco faltas manda. Y chay manda ñacoten ricoshon apiterapia ninchi. Nacho be kay productos de colmena. Entonces productos de colmena pica ñacoten ñukanchika charinchi jalea real nishkata. Jalea real ka sarum punchakone paslana hunchikani kay jalea real ka kanmi kay reina abejago llame mikun kay jalea real taka. Entonces kay ñukanchik ña kay infección kunata charikpika ñakutin jalea real taka chanchik sinchiachingapa ñukanchik aparato urinario, aparato reproductor. Ari mashigukuna yashinaka kananga tapuykunatapas kutichishpa katigrinchi nacho hasta wangarin imashinata ña kaypika riqsichishpa kahurka kay cistitis nishka nanaymanta chay unguymanta imashpa hapin shinaka imata shinana kanchikunawanpas nacho ari mana tukuypaka chayllata kanchu nishpapish riqsichirka nacho wakinpika nacho chiri yakugutaka na ushanchichu wiksata nananllami nishpa na upyangapa munan shinaka
kunulla yakuguta Ari. upyanaka panchi chaypika imaguta kashpapish yanushpa pero yakuguta upyakuna kan shinallata wakinkunaka kutin yakunu yakuta kana ushapa nichu ninnachu ñapashmi ña chay imashina ruparishpa ima makikuna upayashpa ima umakunata nananman nin chayka kutin chiri yakuguta upyashpa katina kapan ña yachashpa kanakunchik shinami kunanka kaypika shuk mashimi tapushpa kajun mana chay nanaymanta tapukunchu nachu Helicobacter chay pylori ninnachu chayta charishpaka ima hambigutata upyay niwapanki nishpami tapunnachu mashi. Yupaychani kay ishkamanta nacho kay Helicobacter pylorica ñukanchik estómago ninchik ñukanchik estómagopimi kawsan. Entonces kayka rikurimi kay ñukanchik gastritis crónicata na ali hampishkamanta payka rikurin. Entonces kay Helicobacter pylorica shuk bacteria mi kan. Kay bacteria kan ñakuchik ñukanchik estómagopimi kawsan kay sustancia nutritiva nishkata payka kularishpa chaypimi kawsan mikushpa. Entonces payka mikushpa rishpaka kay ñukanchik mucosa gástrica ninchik chayta waglichin. Entonces paymi ñakutin ña ulcerakunata shinannachu. Entonces chaypika ñukanchika primero ka imata shinana kanki wawki. Primero ka sakina kanki mikunata. Lo siguiente ta azúcarkunata mamikuna ni yana ni yurak azúcar. Chaymanta kucha aychakunata sakina, wagra aychakunata sakina. Chaymanta amamikuna trigukunata, trigo, tanda, arroz ninchi, fideo, tallarín, enlatado kunata amamikuna chukanchi. Y mashpa, kay ñukanchik cuerpomi kaykunata mikukpika salado tukun. Ñukanchik yawarmi ácido ninchik, ácido tukun. Entonces chaypimi kay Helicobacter pylori nishkaka kawsan kay ácido kakpi. Entonces chayka chay alimento kunata mikukpika payka huyashpami ña kawsan. Pero ñukanchik kay alimento ta llukchishpaka ña ñukanchik aycha o ñukanchik chunchulipika kay ácido ka ña alcalinizanchi nachu ñukanchik cuerpota alcalinizakpika payka yarhaymanta wañun. Importante chay nacho. Entonces, wakinpika ninchi ala na wañun antibiótico kunata kunchik, antiulcero kunata kunchik, nima na wañun. Entonces, primero ka 50% ka mikunata cambiana kanchi. Entonces, kaypika ashka fruta ta mikuna, ashka verdura ta mikuna, y ashka vitamina Z mikuna kanchi. Saron programa kunapi ña villarkanchi nacho. Kay ashka dosis vitamina C, mega dosis vitamina C kunata mikukpika, entonces kay ñukanchi cuerpo ka alcalinizan. Alcalinizakpika ñakotin kay bacteria, virus kunaka yarhaymanta wañu. Kay bacteria ka kawsanmi kay ñukanchi aychapik salado kakpi o ácido kakpi mi kawsan. Entonces chaymanta chayta shinapay. Chaymanta ñakotin kan rexishpaka ofiación dióxido de cloro nishkata. Dióxido de cloro mi ka Helicobacter pylorita anchuchinga cicatrización da shinanga. Chaymanta ñakotin compachina kanchi con medicina hiwawan. Nacho hiwawan caléndula hiwagota ofiana kanki. Caléndula fangagota hapispa. Entonces payka regeneración da shinan y cicatrizante kan. Entonces chayta shinay. Pero chaymanta mikuna me importantísimo mikunata mi cambiana kanki. Pero si kan ofiajongi cola kuna, alcohol kuna, mikojongi tanda kunata, entonces payka feliz mi kausanka. Pero chayta na anchuchikpika problemas grave mi tokun. Entonces chay importante kan rexishpaka dióxido de cloro ta ofiay. Ima tiempota ta shinamikupi ña payka wañuyta ushanman. Kayka más o menos chay alimento kunataga sakina kangi más o menos 15 a sokta killa kamami chay tratamiento kan. Na shinaya yapacho. Porque ñuka yuyani ña ofiashka kangi omeprazol, tecnidazol, ña ofiashka kangi lansoprazol, entonces bomba de protones niskunata. Entonces chaykuna wañuchin, pero wakinpika na wañuchin y mashpa.
Entonces, ñukanchi cuerpo salado o ácido cápica, entonces paikuna causajon o resistencia takun, entonces paikuna causachpa rin. Entonces, primero, alimento ta cambia pasho. Sumak pacha mashigukuna wakinbika ninchillami nacho hambiguta kaña upiani mari mashna doctor pishkon kutinshina mikujushpa kañukanchi mari huruta hambinahunchi ama ima irkiyachun nacho kutin irkiyachun hambitapish upianahunchi shuk mandaka hambinahunchi ña kutin hurukunataka ashtawan shinchiyashpa katichun ari ña chayka mikunapipash llashakta rikunata charin kimsa killamanta sukta killakamami charita ushapanki nin kay mikunata cambiashpa nacho mashigukuna. Shinallata kaypika nin buenas tardes. Hay medicina para migraña y el estrés tapun nacho. Ya. Yo pachani kay chishkamana. Kay estrés y migraña, recona canche migraña específicamente nacho. Migraña acá varios factores kan. Uno shoka yapa yuyaymanda o yapa cólera manda pashkan. O shoka ñakoten estrés ninchika yapa ñan nijoni yuyay manda nacho chay emocional pero chay pika migraña taka rikuna kanchi may manda takan wakinkuna pika ñakotin migraña taka rikuna descartana kanchik shok tomografía o ñavi lolunda rikushpa profundo de ojo ta rikunchi nacho profundidad de ojo ta rikushpa rikuna kanchi si hay algún problema dentro del cerebro Joaquín Vicaña coten ricorin nacho tomos conapas. Joaquín guna tomos cona charishpa na coten kai migraña cona. Pero si na charishpa chay tomos cona na charishpa ka, entonces solamente descarga eléctrica nenchi o puntos de acupuntura bloquearishka ka. Entonces chay pica shock terapia terapia neural nishka. Entonces puntos de acupuntura choranchi shujambita choranchi. Entonces chay van anchorin. Pero si un problema interno kashpa nacho si tomos con ata kashpa acá entonces chaita acá ñana yokchita ushashuncho entonces chaita recona canchi maimana ta kay migraña pero si solamente cólera hoshpa acá chay cólera ta ancho china ganchi entonces cólera pica umata siempre nanan migraña ta con entonces chay pica ñuka recomendación ga ya comenta ta ofiay chay manda acá hapishon rabanota menta menta are menta Ari. Ya, Minta ya, ari, minta hiwagota. Entonces chay cañagoten ña ashagota ña controlanga nacho. Chay manda ka kay migraña nishkaka yapa cólera pika ñakoten higadota pas waglichinchi. Entonces higadota mi maillana canchi. Entonces kay pika happy rabanota. Chosco rabano chay ensalada shinanata chay ta hapishpa licuay shun medio vaso naranjawan. Chaita ofia cada totamanda novenario ta. Entonces primero hígado ta maninche limpiacho. A ver, naranjawan. Naranjawan. Jugo de naranja ta happy. Chaiwan licuay. Y mata. Rabanota. Rabano. Are. Chaita ofia shoktasa cada totamanda durante 9 días novenario ta. Are. Chay manda ka shuka ñagoten que purina canchik chak yuchu chakisha. Entonces kay pika yapa cólera hushpaka ña eléctricamente umaman rejo. Entonces cheka chakisha por pika ñagoten ñakutin pachamama ñagoten pushan energía tag ña equilibran nacho. Importante purina chakiyuchu. Mapachapi Joaquín Becasere no pe manecto escane o imagine normalmente cañoca ka ashpapi porichine intihopi ñacoten serenope por hushpaka Joaquín gona ñacoten ya debilitan nacho sistema inmunológico débil cashpa ñacoten ya cayande pa ñacoten gripe o ñacoten pakari entonces preferible porina canchi ashpapi y intihupi. Ya pushkal pa kunapi a las 10 de la mañana está por ina cancha. Entonces chaypi ñacote intihupi ñacote vitamina D nishkata ñacote chasquiño cancha ay chagok. Suma pacha masigo kuna nya puchuki tapigota kutichigrin chinacho pacha kuna ñami tukurishpa kapan shinaka kaypika nin. Buenas tardes. ¿Qué es bueno para quitar el pus de la garganta nin? Ya, aquí hay Chaypica más que dióxido de cloro.
dióxido de cloro ka cicatrización rápida china. Wakembika solamente kaika satanés ashkaka. Pero ñoka experiencia pika rikushkani, por ejemplo, ñoka paciente kunata nacho chugrish pachamo, paika haikata cicatrizan. Entonces chaypika si escuchas paka más que dióxido de cloro. Chaypika sisgeten spraygupi churay chaupi dióxido y chaupi agua hervida y fría da churay. Chaywan ñakutinña ari chaupi. Entonces chaytaqa simita ali paskay yaymanta chusco pukta shinay. Chayka ñakutinña cicatrizanga. Ari? Ya, mashigo. Shinami yachashpa kana huparkanchi, ari shinami buenas tardes, ¿en dónde están atendiendo? Shinaka ñakaypiwan puchukapashu mashigo. Tukuycha ñukanchi radio iloman uyakunata yupachani nishpa ñakaykamanja kashkanchi ñukanchi programa nacho kay ñukanchik imashna kawsana imashna hamberina ñukanchi wasikuna pillata hamberita ushanchi pero na ushashpaka ñukanchika ñakanchi Centro Médico Hambi Wasi Ciudad Yutabalo nacho calle Guayaquil 619 chaypimi kanchik ñukanchik kanchik desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde mi kanchik chaypi shamuy chillak ima tapuna kashpapash ña chaypi ña alishamushkaka. Ari mashigukuna shinaka ña yachapankichik maypita tupayta ushapankichik hambi wasi nacho Copacabana kay hawa kimiriagumanlla kan nacho mashigukuna ari socavonmantapash a la mano derecha katishpa nacho ari shinaka chaymami kimirinalla kapankichik hambi wasi Centro de Medicina Alternativa nacho ari mashikuna shinaka ña paginishpa anchuripanchik doctor shinaka arita shamuparkanki paginipash ñupachani nacho mashi Carmelita ñukanchik programata shinashkamantak y kay miércoles también ñakuti tuparipashun ñukanchik programata uyashpa katipaychik yupaychani.